Sa number 2, Board Member Anton Occeño nga challenger ni 5th District Congressman Dino Yulo ang in-endorso ni Governor Eugenio Lacson. Si Occeño nagpapili congressman sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Si Congressman Yulo naman ang nagpa-re-elect sa idalom sang Lakas CMD. May alliance ang Partido Federal ng Pilipinas kag Lakas CMD. Sunod sa kay Lacson, damlag pa. Iyan na nga na-endorso si Occeño dala sang alliance nga base man sa request ng presidente sa Partido Federal ng Pilipinas si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Si Governor Tamayo ang National President man sang League of Governors of the Philippines. Sa piyag kabahin personal naman yung ginendorso ni Lacson si Vice Mayor Juan Miguel Montilla sa mayoralty race sa Ilog o kung sa Isabela. Magabungguanay sila ni Miguel Angelo Yulo nga anak ni Congressman Dino Yulo sa Imamaylan City kay nabungkag na ang toga kun ang Raymond Tongson kag Justin Gatslao tandem sadto sunod sa kay Lacson ang ila pagdaog mansig-mansig na santo sa ilang puwersa. Ang Love Negros magasuporta sang ilang kandidato kag ginapaabot man ang United Negros Alliance nga magasuporta sang ilang mga kandidato. You know, because of our alyansa naman no, sa national level, of course, the alyansa candidate there is actually both no? Lakas. Lakas and Partido Federal, no? Both parties are members of the alyansa, so they're both official candidates of the alyansa. So again, best man win. Pero ikaw yung Gov, sino yung musiportahan sa ilang ano? I already did endorse Occeño, no? Because that was the request of the Partido Federal, who is headed by the President of the Governors League. So I complied with that.